Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa pagsugod sa bag-ong tuig. Siguro daghan ang nagpangutana unsa may mga fashion trends niining year 2021 unsa may mga lucky color karong tuiga. Magpakisayod ta kabahin ni mga kapuso kini atong hisgutan sa spotlight karong buntaga. Makauban nato usa sa labing inilang mga designer dinhi sa Sugbo ug artist sab ni siya mga kapuso si Mr. Hans Coquilla. Good morning, sir. Hi, good morning. Daghang salamat. Kumusta? Thank you so much. I'm fine, sir. Hope okay na pod imong pagsugat sa bag-ong tuig, Sir Hans. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. So may mga Thank you for having me. Thank you so much, sir. So may mga fashion trends kuno, sir, sa year 2021. Well, sa 2021, it's all about colors, like bright colors, rainbow, unicorn. Mana siya. But as a designer, I would suggest na ug wala kay angay, ayo lang sa siguro, no? And plus the fact nga narata sa balay, so dili kayo mo apply ang kanang mga colors. So mana siya, year 2020 is all 2021, sorry, is all about colors, structured sleeves and shoulders. So mana siya, it's about being bold, not getting bold. Doon na po ni symbolism, sir, kinaingon ani nga trends para karong tuiga. Well, ang colors kay, the more colors you see, the happier you get. Yeah, basing sa ato ang experiences last year, which was very bati gyud kaayo, no? So we all deserve to have, a little color in our life in 2021. Tinuod. Kining giset sa Pantone nga colors of the year, Sir Hans, can you tell us more about this? Yeah, actually duha ka bukang colors of the year, yellow and gray. And yellow, as we all know, is the color of hope. And again, as what I said, based on our experiences from last year, we all need, something that would remind us to be hopeful. Sumana siya ang yellow. Kunya ang gray is being neutral. We all went back to our, to our basic selves. Para ninyo nga mga designers, Sir Hans, unsa man doon na ba pud mo i-incorporate gud ani colors of the year sa inyo pud mga designs kay bahaton karon tuiga? Yeah. Dapat na agad siya. Like, dili gyud siya pwede nga exactly yellow and gray gyud imo buhaton or yellow gyud tanan. Kay dili, ang tao lain mag body types, no? Yeah. Dili tanan ang ayag yellow, dili tanan ang ayag gray kay tungod sa skin tone inani. So pwede na ta mo hint of gray, mo hint of yellow, or a combination of both. Let's talk about your personal life, Sir Hans. Ganahan ko sa imong quote nga, small guy in a big man's world. Ngano murag nahunaan man nimo? Yeah, because I'm a small guy. I'm only 5 feet 2 inches tall or short. And fashion is a place for tall people and for big people. So that's what I always say and tell myself, that I am a small guy in the big man's world of fashion. So it's a tagline that I created for myself when I joined Project Runway in 2009. It was 11 years ago. Oh no, 12 years ago. Sa unsa man kang paagi nasud ani nga industriya, Sir Hans, mo na ginihilig nimo kaniadto pa? Oo, sa bata pa ko, mao na gyud akong gusto, mao na gyud akong ganahan. And as far as I can remember, no, mga 5 years old ko, I was growing up in a very poor family. Ang ako rag yung mabuhat sa una kay paper dolls. Mga may karton sa sigarilyo. That's how I started. And then from paper dolls, ni-evolved to Barbie dolls. So that's how I started. And then from Barbie dolls to real life dolls na gyud. Gawas sa imong love for fashion arts pud, Sir Hans, kay we notice nga nabisi sab ka karon sa imong mga painting. Lagi, I started painting when I was 9 and ni-suggest akong papa to before na I should enroll in an art school or in a painting marag summer school niya. I didn't want to, wala ko nisgot kay I'm the kind of learner manggod nga mas gusto ko nga ako lang ang mag-discover sa ako ang techniques, ako lang ang mag-discover sa akong pamaagi. Pagkanindot, so self-taught gyud ini imong pag-improve sa talento.
Yes, even sa fashion, self-taught ko, wala ko ni eskwela. Ang pattern making, wasag ko ni eskwela. Sa drafting, wasag ko ni eskwela. So it's, kuan lang siya, continuous practice lang yun. Dili ka mo undang. Kung masayop ka, dawaton ng sayop. And, eventually you will learn from it. Alright, to cap this off, Sir Hans, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon sa nato sa fashion, sa arts, coming from you, unsay gusto nimo ipaambit sa atong mga viewers? Well, simple lang jud kayo na siya, no? Again, as what I said, continuous lang jud siyang practice. Don't stop learning. Always make it a point, that you'll try to learn new things every day. Maski unsa siya kalisod, maski unsa siya ka boring, maski unsa siya ka bati. Just, try to continue learning. It was nice talking to you this morning. Salamat sa mga tips. Same here. I wish mga we had, advice. more than enough time. Thank you. Daghan kayong salamat, sir. Ang mga kapuso, Salamat. bantugang fashion designer sa Sugbuanong, Kokilya. Salamat, sir.